Yan di Pwuhng kokosunat kay Sakaw. Kacangata lukay ang way pakunan Pohnpei. Nan wiya kupur toror karya isa gisuwat. Nan wasan wiya kupuran Legislature. Pay labalap kolonya. Ranwat ni alam. June isak tuwaw karen kauno riya kitray sa kuno. Ranwat wiya ran kay isak tuwawan. Wiya kupur toror wat. Kailan kakatlamok kaiban katyanan low-low. Wipan patron ulian cai dia berkitaran wan paron net and kak ulian cai dia ya low rucung atau ya kuru. Kalanan kamu speaker. Saya keten uya kiyo sakare nilak menan kupuraitan patron santai. Kapeng dengan wow sewia kiyo piling kemarar main kot sama sekali. Kapeng kiangir rangkap kai pepen sabul marosan ang mana kit. Apne melel pukul lagi kesempalakan ne penir ketin kiang kit unta kiangir o mesepil kau pela. Kubramawi kit. Amakaleta mau yang mana kit kesuntakan warong o uya tatair nan pukul lagi kesempalakan. Onan sabul mau ya kupur toror ran sansaler orang wat sapansongan kansak dia benar toror wat soda tunggal koya kokak ai William kecil tapi rengketen permawi kentit sabul mar ngenen kamaran ngenen kawai ongira kesampalkan misalkan Kadkadaur anu ya lama-lama ranwat ora keten kawit kit pertama paita ye kubur ong kalangan penir akai tensi peniran keten kalangan on lemeta yang iro kapayata tungal partio sakarata nang so peniran keten kalangan o ketika sapul mar tolen sarawi ko anumon sapul mar wili pekan beban sailok no weekendet kuekianan dan ko anu ya wili pekan Ibilmen William Kitio tiang tiat tungal sakaran kapeng kuigeran kasampal natapan tuang ran sarawi ye ranin pa sen wiaki eu o kapeng tiat tungal papa kan penir keten kupuragen kete Roma sodirai asot kit ran pekat main ko sama peniran keten kalangan nilemeta yengiro kapeta tungal partio sakaran itu ilang kabayanero at ang alfandor sa pamrasi story. Amen. Kailangan din Honorable Senator ko Melel Juan Baron Net Senator Net Pwuhng teka kaya katlamo tayo dan po na siya acting on roll call. Senator Kadkadaur. Amen. Senator Kukuwapis Jr. Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carr, Amen. Senator Sonsjere Yetkar, Amen. Senator Wilfred A. Jetmon, Senator Billy Yetwart, Senator Stevie K. Yetwin, Senator Pecherico Alairang, Amen. Senator Aurelio P. Chowak, Senator Alfred Sangatore, Senator Daniel Le Pen, Amen. Senator Edgar W. Licanet, Amen. Senator Tendites Walui, Amen. Senator Benjamin H. Litwick, Amen. Senator Makari Nipe, Senator Sheldon G. Neck, Amen. Senator Nelbert A. Perez, Senator Dionis J. Simon, Senator Mitaray Simina, Amen. Senator Francisco Simram, and Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kailangan esensyal magtayo sa pulman ko quorum teka katlanan sa pulman tayo uyapur. Muna tayo ba ang katlang may kupuro yung ulian tayo tiyo uya sa pulman tayo sa karatan ni Kapwuhng. Melel sa karan Michipo, Kapwuhng lab, tang kupuro na nilap. Sa karan Kaiboni o wow lab, tang kupuro na Araksoko.
Paulap ka ang kupuran ni Soko, waon ko sa bulimarlikan ko, nanalang ko, nanganyi ko. Wow, toro rong labalap kay Tibanyan Tiyak, Momotso Government, National, State, Local, waon ko Kabinan Pohnpei, Honorable Joseph, Karayaon Kabina, Honorable Movic, waon ko siyong ko pong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang awisong ko pong kankoros. Pasakset, itingal wow, o Vice Speaker Aprab, Floor Leader Latore, o Honorable Senator Kankoros. Lang Samoro Aloiso, Seriso, Sumasakan o lang way, lang uliape, nan kalaruot. Then Pohnpei, Koros, mayang pateng-tenan chamber, nan kalal, maslikin kalal. Rakat, o iman patawan, tayo na upanan, iyong purwat, o iban, port, tarantat, o sabi matay, floor leader, Latore, naban kalway tayo, nan iyong purwat. Kailangan ng kupuran ng speaker mo na ibang patpatokam kupuray tungal kaping ang kakpatong kupurakan koros kapkabing botal bagot kupur mau kupur sabukon ko makaipay paloyong dahil kakiyo pa nakasaksit ranwat misa na mo speaker kam kupuray tungal kayo pa nuwaw ang kakpatong ko memelel masang salianin lang melel bang tuan rail so baiti ko ang Pwuhng melel wasaksit ay tungal waw ang kakuhan kong kamu kong vice speaker kong honorable senator kang koros Eleng menguang kilang lang kusukos samuro. Ulang siya seriso lang kanat way kasampalkan mayang kat wasaksi. Speaker kam kupuray ang kak eleng patong kam menguang kiray labalabakan koros maapapali executive branch. Labalaban siyang kabungkan koros mablababali judiciary branch. Ito naman patong kam menguang kiray labalabakan koros maapapali national government laluang local government. Ay tungal wow nila ng bilga kung may Pohnpei koros dapat pato Pohnpei maslikin Pohnpei tungal wow ko sa pulmamal staff kan koros speaker man sa korok kupurmaon niyo kay langgak katsiyang umasa ni channel and karnisok su special session po rangkol mo sa pulman kita Amen. Dan kalau mau kawai dan floor bagi amia ultiman komogito koros mautung komogito masa ni yai uang masa ni show komogit paita mia masa na journal kamu Senator Louis Secretary wow from we honorable members so yung kapitulong motion niyo sa yung timasan to Amen. Chancel makamagit Yumia, years and Senator Lou, Channel Retributive Masan Journal, Pasular Masan Bay Banpones, Kamagit, Horos Motung Kamagito, Masani A, Uo, Masani Show, Kamagit Paita, everything here, or Kapiman Kita, Supplementary Journal. Kamu floor leader. Kailangan speaker ay tungal wow ang tutuwa sa bank prongkat kasampal wat speaker man sa karok kupurmaon niya. Dahil lang kakrop sa balmatay kalantar o katiyan po na order up to standing come to report. Amen. Standing Committee Report, Members Philip Kuwanisa Puno, Larry Puno, Medbit Pre-Committee, Standing Committee Report number 342-26 relating to certain projects in Nech District, Stand Supplemental Committee in Public Works, Transportation, and Communication. Dahil ang kakatiyan ng Masan reports, Banpones the Chairman, Chairman Laban. Kailangan speaker. Muna iba niyang pagpato ay mentiyang tiya sa karanisip kaping wow bang kuburan sa matay ko. Ito na malwat kung may maing speaker kung ki vice lord o riyay honorable senators kang koros. Kung ki rail kan may pateng tayo ng kalari o may Pohnpei kan may pipiyan may intabesi. Ni wow o karkarak Takidag Thailand, Katiang Nan Masan Pen, Standing Committee Report, Nabe, Silipki, Onisha Kuano, Labinial, Risha Kuano. Amen. Chancel mo kawait na miya, koros mautung kamaguto, Masani Uwang Masani Show, pag kamagita pa ita, may kupurin to na si Senator Lapen, Puantapiata. Kami. Naga speaker, kaya sabihan ito all Menu wow, karkarak, katiwat Thailand,
Kawantela Standing Committee na ba silibu ko na isa ko na ulaban niya rin. Amen. Dan siya magkamagot ko tayo lang kapandela. Katawa ka man standing committee report silibukuan na isa kuno laban niya rin isa kuno. Anew session moron ranwat. Imasan siya. Pag iya utupan kamaguto iban po na siya karos mautong kamaguto masa niya. Uwang masa ni so. Kamagot pa ita standing committee report silibukuan na isa kuno laban niya rin isa kuno kapantalar. Masula report pan standing committee report ay pan po na sa Florida Lator. Kailangan speaker ay tuwalwa ang tutuwa sa bang kurang katuwat speaker man sa karakupurmaw niya tayo lang kakrup sa palmatay kalantaro katiyang po na itam ng paisak limaw yung resolution kalantar. Saan siya lang mga kawait and floor leader pag iya utupan kamagutok tayo katiyang po ng paisak limaw yung resolution kalantar. O daan po na sa acting. Legislature Resolution Number Kapkuwanesap Tuwala Resapono, a proposal for a resolution authorizing and requesting the Pohnpei delegation to the 43rd General Assembly of the Association of Pacific Island Legislatures to present and introduce the attached proposed API resolution pertaining to the issue of invasive species for consideration and action by the 43rd APIL General Assembly for adoption. Dahil nga katiyanan mas na biban po na sa floor leader Lator. Kailangan speaker tuwalwa ang tutuwa ito yung patuwa niyo kamagot tayo lang katiyang masa legislator resolution number po na isak tuwa laban na rin sa puno sa kulmantita. Amen. Saan siya lang mga kawait ito karos mautong kamaguto masa niya. Uwang masa ni so. Pag kamagit po itak tayo bang katiyanan masa na ben. Miya masa na ben elara po na isang tuwa laban na rin sa puno. Sige. Kamu isa na darli ka na. Kalangan ng komiya, Mr. Speaker. Pagi puko, Mr. Speaker, kumkupraya niya tahan patuan kawewe ni motomot Resolution 169-22. Nirolap resolution kan me patuya pang kupromail mesang kaperan mo pen kak sansalong kupurakan o mele luway pokon en kak mangi totog magtapan tulang lole o apali yung mele meeting lapia me pang uyaw wain terbas ari mon mowe ay ko sa kadang wow pang kupromi 5 floor honorable senators irai kami paten kainan gallery o bilang siwote wanuki irai kam karos de PBN supplementary itin mensang ranwit dan kabesyo pekan. Mr. Speaker, iban patuan de piata o yang egem pograi Senator Simon Nek kaitar wasakan major decide. Kalangan penkak cansal ogway bokon resolution kan magita pan kati murin asyawat eban wiat eten totok mele long irai kan me pan William Pohnpei mele legislature Pohnpei on meeting at Pacific Island legislature me pan we are way nyap ni week me pan wat ari saban kita resolution kiribas aku pernah hari saban kita resolution 169 di motomot Mr. Speaker resolution what uya pagpagiyaw sang belel momot kasampal what ong kitkan delegation ong Pwuhng ko kusunet at Pacific meeting na pang uya ng way kiribas 43rd General Assembly right kids kan mele style me ban pateng meeting with and kaptelong resolution me attach on resolution 169-26 and kangong mele government and APR jurisdiction kan and in senoki o la pakita uya peyo
Pwuhng le bang kakate. Tore ni kosonet introduction and invasive nanakan naging kawela supplementary mele yeyas. Ni motomot met Mr. Speaker kalangan. Mawar Senator Likanet. Mawar miyete masanaban resolution na Pwuhng tuwa ulit na sa Puno. Sige, Pwuhng Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, man Pahrek kabayan ng Representative Likanet uliyaban maluwad na kami naman tuwinin ko sa natin Pacific nintuan kawid na may raitungal sagaran kapang gaybo na wawan Pahrek sa umasan ng kasam na may itungal wala pang kubro may Mr. Speaker wang tumelal Vice Speaker, Floor Leader, itungal watoro pang kupuran isunalay mo Chairman Edgar nasa Pwuhng Senator Aduan itungal wa bang kupuran kampakabayan ng Senator Kadkadaur pilpuli ko wawa diraykan mapatpati ang kajayanan sama dahil sessionin may isang kanawad may Mr. Speaker kaping kakaway ito o ikamalala may mesan ay iti man patawan siya wagi essential kapitulungan kamutan pag-pag the resolution what date may Pahrek patawan ng sumbungan sulayan kak kapumbong lawasaw nintuan ka man ang resolution what o niya ba lalaway ba ang kuburo mo ya wasaw kailan kak consider mawya technical error yu pero wasakan chorus ng resolution kan napitatay BIL wasa may patawan Sulay isa kwaluri agad sa kuno anod patawan Pwuhng isa kwaluri agad sa kuno ay jay sungaliran kapatabatay kapang gumelel leadership and uli abatay nan kami naman winin kukusan natin Pacific kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl. Kawit na miya well noted on date o Speaker ba make sure ang kapungpungla kasabikat non-resolution mo to resolution kan magkaibitaso. Kalangan my Speaker man patuan ay privilege motion mo na iban patuang na nay tungkol privilege ay man kaysa ba ay tungkol sa karataan wow man sa karagita molwadan ang ipapatuan Senator Perez yang Pahrek o macel ialam-alam mo ang kak-reflect na sa kulmacel records. My Speaker, ikakpagita sa ilang kumal minicheo. Ansel, pagpagog sa ilang kumal, labnaan siya ito minicheo, sa ibang kumal. My Speaker, pagkita, Yakupur. O sansal memona tay komalti tay kat nan masana ben LR number Pwuhng isak tuaw le ben yal isak puno miyata masana ben resolution kamu floor leader. Kalangan Speaker ay tsungaluwa ang tutuwa ito bang prongkat tuwat Speaker may sakara kupurmawan niya tayo langgap which intimasan pan resolution of Pwuhng isak tuaw sa pulman kita.
Tansalamau kamagut mabia koros mautung kamagut masani A. Pwuhng masani so kamagut paitar koros mautung resolution of kuanay saktuwa le banyari sa kuno kawatan din lima palimaun. Ansan salayang way masabal matay lusus Asia kwalu way asoto mauwang ranwat tay kamanala resolution at kuanay saktuwa le banyari sa kuno. Miyato resolution. Legislature resolution number Pwuhng sa kuno, a proposal for a resolution authorizing and requesting the Pohnpei delegation to the 43rd General Assembly of the Association of Pacific Island Legislatures to present and introduce the attached proposed API resolution pertaining to the issue of MMC eligibility for citizens of the freely associated states for consideration and action by the 43rd API General Assembly for adoption. Kailangan talaga katiyanan masin pa pamponan sa floor dito latora. Kailangan speaker ay tungal mo sa palan tutulong speaker may sa karo kupurmaw niya talaga katiyan masin ni resolution of PC sa klabulan niya tuloy sa kuno sa pulman kita. Karayaman. Karos mautung kamaguto masani A. Pwuhng masani so kamaguto paitak tayo bang katiyanan masin pa. Miya masin pa LR of PC sa klabulan niya sa kuno. Kami Senator Lieutenant. Kalangan kami speaker itu kalwa sebat. Songan momot Mr. Speaker, resolution number Ebuki Sisak Lepiniani Riesak Wano. Leo resolution nabil pekpekyo sang momot sa sambaluat song raid delegation kan metan patola Wayne Kirbas ini atin Legislature Pohnpei and kak sansan resolution with in dengan resolution with the kasaleta utut dan Pwuhng and kokosanet dan Pacific API nele API on program and US merchant marine credentials and kak expand the eligibility nilal on supplementary kan aramaskan ngongki totok kon shop nilal shop laut kan US resolution with tanpil USA supplementary nilal national government FSM government allow RMI and bil kak yung US Congress agency kan and US ong wiebe kan me bangkak kami supplementary kan and kak supplementary kita certificate me bangkak mo yung rail and kak totok sponsor ya kami pamatuan shop laut kan and US Kailangan Senator Lieutenant Miyata masin pa nila RFB sa klabulan sa kuno. Speaker. Kami Senator Sina. Ay muna dan patray tungal sa kang wow kapung kiyang kubrang kaun naman sa kang ranwat wow kapatapat mountain komi sa speaker floor leader honorable members kan paru kapung ki masan dan resolution what essential me way magtagil ka kapaliyang pilihan labor the workforce nuralkan na paansudaran na kaila school apparality certification yung kak the dog ay isang ulit ka magtay ka sa siya kiyang way hari siyang ni kawo essential ng resolution no sang Board of Directors in ABIL iya ka magit kailang kak nung natin Nasalaan masin pa kamagitiyo miyaya sa Senator Similar tayo lutung masin pa karos mautung kamagito masaniyay Pwuhng masaniso kamagit paita tayo katla na nasus karos mautung ala rapukisisak labanyari sa kuno kawatan nilima palimaon Chansalayang way may supplementary issues metoko kamutang resolution of KCC labanyari sa kuno usus sa kwalu A o sa mawang rangot tayo kamanala resolution of KCC labanyari sa kuno
May ito resolution. Point of information, Speaker. Kami, Senator Perez. Kailangan, Speaker, ay tungal sakratan, wow. At yan sa pagkakuhan kami, Speaker, floor, vice, course. Naiman kalabak kan suwat, huwag ma, kay manatap resolution bugat, huwag malkatap, may resolution mo, may bangko pureta, taon sompiro, tapalir. May istibangkak, katskilong, huwag icham magdala tap kamo, mabang katskila. Peter kachambal yu mena main iran tagak address na ni retoro. Men pegitak tayo na napalialama resolution masansan mo tayo. I mata-mata memiye tamag tayo man kamanata ayay ime delegation pa ng kulian kiyo introduce pwede akamanamantasan legislature. Kami sansala sang kamu kay na mawon tayo personality nan momot nan retoro may kawait area ime men patrawan kom kupura Senator Perez I kapung ko kupura mo kalalabak maawan na dahil apaliya sang mataman niya. Floor Leader, dahil katla mo iban po na siya active. Legislature Resolution number of V6AH Pwuhng, a proposal for a resolution authorizing and requesting the Pohnpei delegation to the 43rd General Assembly of the Association of Pacific Island Legislatures to present, introduce the attached proposed API resolution pertaining to the issue of skill nets for consideration and action by the 43rd APIL General Assembly for adoption. Talaga katyanan mas na biban po na sa Floor Leader. Kailangan speaker ay tungal sa balan tutuwa sa bangko. Ang katuwa speaker mo sa karo kumpurmaon niya. Kailangan katya masa ni resolution na pukisisa ko lang na reso kuno sa pulman dito. Kariyaman. Paros mo itong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show. Pwede kamaguto pwede tayo bang katyanan masa na biban. Miya masa na biban pukisisa kayo lang na reso kuno. Speaker. Kami Senator Likanag. Kalangan kami, Mr. Speaker. Ito ko wow ang pagpato-pato sa pagkupromain. Mr. Speaker, sansan resolution number ebukisi sa kayo Lipinian Riyasak Mono Ebinwi apet pagkiyo sa momot kasampaluat and ong irailkan delegation may pampatola with Girbat on 43rd General Assembly resolution with nirolap we are kangong iyo meron ng members na BIL and kak pateng pagkita pateng meron organization kan lekin napali meron supplementary lepin set o bilyangaki organization kan lepitata conservation and bill apali weapon enforcement and environment hazard lekin kay mangin sopan light kan kin moment mamalki supplementary lepin set o kesela net kan nekarayong iban kinuya kapalong net supplementary lepin set ni moto-moto kailangan Mr. Senator Likanag, pwede kapesen resolution pagkisi sa kayo laban niya sa kuno. Miya tumasa na ito. Kamuy, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwasabal, bangko promuyo, bangko prakan koras. Ikabang gemela resolution what? Pwede Pohnpei sangot pilikalap tiyarak. Pilikan kakuya kapalong rail kan makin lalait melel lumahan sa apakan lumahan tayo nakan sangan upukan niya so makin lel tayo nakan nabilikan
ya kagace uya ka polong rail kan me ken lalait paliasi dari Mr. Speaker kita ila besam agis buksang jurisdiction jekan wegi Israel sangan wain palau masaliap na ulia ban way bukan anay biyayal iray maapali laid makin wiwiyawi ang mamunliki kan dahil labas na mag-iskuksang puwag pukawo pada national government eri pasal may man padawan ma kapin resolution 1 iya kamanaman daang kita ilabasam man kaktil pagadalang national government dinabasam orang kak ya apali yang kecil ananwat sangan upukatan sumakin peito kay pagakin mo pagakin mo ato mam apni aso makin pela apilikin wasang mam ay me anon kasambal ke pagi metoto ranwat Pohnpei Israel Ellen Maur light ari pagi kita Pohnpei FSM Israel mapuko ki dai sini sop kan makin padawan di sangan tup sop kan mindset ni aso matutagod pan magit nan taon mamay wiya ko puran kak sansal kabiyan bil padalang sama tayo national government kalangan main gusto Kalangan Senator Carl Kawait na miyayang miyada masinabda kamuy Senator Licanet. Kalangan Mr. Speaker. Council resolution may pato mo tayo. Imen kapatayang Kawait may kansang Chairman and Finance. Imen kamelele may ekoneng resolution weten and identify nilel organization kan na tangkak apali nilel isu me para da me sansan resolution wet metawe teki kita ilvia kisen member and party to the Nauru agreement o binanse wote Western Pacific Central lekin nilel na parli supplementary living set I kamelele me Israel organization bukan na sansan na resolution sa mau inak ke ugiong kumain ni ay semutatan kalangan Kalangan Senator Licanet miyada masinabda LR PC sa kayo la panyari sa kuno Pasulara ban pono sa floor leader Kalangan speaker ay tungkol sa palen tutuwa speaker man siya para kupurmaw Kailan ka timasan ban resolution of PCC kayo sa pulman kita. Dan salam mo kumaguto koros mo tung kumaguto masani Pwuhng masani show kumagut paita tayo tung tiar masani ban abuki isisa kayo laban yari isa puno koros mo tung resolution wot kalawata nendeme palimaon Dan salang way macam matay lusus metok resolution na pagisi sa kayo laban yari sa kuno usus sa kwalu o sa Pwuhng ranwat tayo kamanala resolution na pagisi sa kayo laban yari sa kuno miyado resolution Legislature resolution number pagisi sa kriyaw lari sa kuno a proposal for a resolution authorizing and requesting the Pohnpei delegation to the 43rd General Assembly of the Association of Pacific Island Legislatures to present and introduce the attached proposed API resolution pertaining to the issue of reduce, reuse, and recycle our island's waste for consideration and action by the 43rd API General Assembly for adoption. Dan ang kakatiyanan masanabi ban pono sa floor leader la torop Kalangan speaker tungkol untuk tuwa sa bang promo katuwa speaker may sa karok kupurmaw niya. Kailan ka katiyan masani legislator resolution of PCC sa kriyaw laban yari sa kuno o sa pulman kita. Paros mo tung kumaguto masani Pwuhng masani show pag kumaguto paitak tayo kakir katiyang nan masanabi miya masanabi LR of PCC sa kayo laban yari sa kuno
Kamu Senator Ligan. Kalangan Mr. Speaker, ay sa palay ito sa Karanwang. Resolution ang siwad na patomotay. Resolution number Ebuki Sisak Riau. Lepinial Riesa Kono. Ye me kamit sowekan en ebiayel en ngongki eupene o koseneti wiepen regional recycling solution metang kakate apali supplemental waste material kan gitai dan Pacific on gitai dan Pacific so pai kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Liganet mawar miyete masin Ellarab kisi sa kriyaw lemnyar sa kuno. Kamu Senator Pahrek. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa pal bangko puro mo yung bangko puro kan kores. Kami lalam tato kone ngo anane magit yumet pueki kita bil nantian tato ko den puita Pohnpei. Ay kapuro bor ko makupuro kan mesan. Riya pueki met may Mr. Speaker nuwa o kara-kara kemen kamagat maluwa tayo nga kritik hindi masin pen resolution of isi sa kriyaw laban niya sa kuno. Riyaman. Chanchalang mo kamagut niya yar tayo natung ti masin pa karos mo utung kamagut to masani ay. Oo masani show kamagut paita kaya natung ti yar masin pa karos mo utung Ellarab kisi sa kriyaw laban niya sa kuno kawatan ni lima palimaw. Chanchal sabul matay shoes Asia kwalu A o soto mo uang ranwo table kamalar Ellarab kisi sa kriyaw laban niya sa kuno. Masular resolution man resolution kalantar ay pampona sa floor leader Lator. Kalangan speaker ay tukal wow tutu ito. Speaker ni wow kara-kara kumansa karo tayo lang kamal malap nansaw. Riyaman. Chanchal kamagut siyang floor tayo lang kamal lapinansyo tayo bang kamal lapinansyo.
Di floor leader la toro me sabulman ki floor o iban po na siya. Floor leader. Kailangan speaker ay tungal wow sa palang patpato bang promo bang prangkat to kasampal wat speaker man kayo kaping o sakar musik iman sakar ko purmaon niya tayo lang ka group sa bulmatay kalantar purang sa palta lampa na item ng paiso kayo standing come to report. Sorry, man. Chancel kawaitan floor leader tayo lang sa paltala pan order of the day medal standing come to report pagyan miya utpan kamagutok tayo katsir pan standing come to report kamu floor leader. Kailangan speaker ay tungal wow sa palang tutuwa ito speaker man sakar ko puramal tayo lang ka play standing come to report silip isi sa klimaw level na rin sa kuno. Sorry, man. Speaker man pag ito tayo kamal malap ng show. Kamu tayo Kamal malap ng show nung wow. ay kamu floor tayo kamaler ay